درود بینندگان عزیز، برنامه صاحب خرد است پیشنهاد شما. در طول 35 سال صاحب استقلالی مملکت ساحه‌های علم و معارف تدریجاً رشد نموده به یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست دولتی مبدل گردیدند. در این مرحله تاریخی توجه به تشکل تفکر علمی، تحکیم زمینه‌های نظریوی تحقیقات و آماده نمودن متخصصان بلند اختصاص بیش از هر وقت دیگر اهمیت ویژه کسب نمود. امروز در محیط علمی کشور شخصیت‌های فعالیت دارند که با تعیین نمودن زینه‌های گوناگون تحصیل و پژوهش، تجربه نظریوی و عملی خود را با هم آمیزش داده، آن را با روش‌های معاصر تعلیم و تحقیق به نسل نوی متخصصان انتقال می‌دهند. محض چنین عالمان با جهانبینی فراخ، تفکر تحلیلی و مسئولیت بلند کسبی در رشد علم ملی و تحکیم مکتب علمی تاجیک نقش مؤثر می‌گذارند. قهرمان امروزه برنامه صاحب خرد بانو است که با جهانبینی فراگیر و اندیشه تحقیقگرانه توانسته است ساحه‌های گوناگون علم را به هم پیوند سازد. او علم خیمیا را با رویه‌های پسیخولوژی، پداگوژیک و منیجمنت هماهنگ نموده در محیط علمی اقتصادی مملکت موقع ارزنده و سزاوار خود را کسب کرده است. برای جمهوری تاجیکستان که پس از به دست آوردن استقلالیت دولتی مرحله نوی تاریخی بنیاد و اصلاحات ساختاری را آغاز نمود، ضرورت تکیه به دانش‌های اقتصادی و تشکل تفکر علمی در این سمت اهمیت اولین درجه کسب کرد. در این دوره رشد علم اقتصاد نه تنها همچون طلبات زمان بلکه همچون عامل مهمی تامین ثبات اجتماعی، تنظیم مناسبت‌های بازاری و تحکیم اقتدار ملی استحصالی ظهور نمود. در زمینه چنین روندهای اجتماعی و معرفتی، تشکل شخصیت‌های کسبی و انتخاب راه زندگی اهمیت ویژه کسب می‌کند. سید نیسا قاسمووا از جمله آن نفران است که راه خود را با درک عمیق مسئولیت اجتماعی انتخاب نموده است. سید نیسا قاسمووا 4 یولی سال 1947 در شهر خوجند به دنیا آمده از آوان کودکی به دانش آموزی، آموزگاری و تحقیق مسئله‌های اجتماعی توجه خاص داشت. محیط معرفت پرورانه عائله و شوق بی‌اندازه به علم او را به انتخاب راه آموزگاری و فعالیت علمی راهنمون ساخت. انتخاب کسب آموزگاری برای او تنها یک پیشه نبود، بلکه رسالت حیاتی گردید. پدرم پیاده وکوب رفته همونجا به انیورسیت تمام کرده، همونجا به نامزدیشون حمایه کرده اومدن. وقتی که ما یک جا میشتیم اون کس درس دور میکردن، مقاله مینویسیدن، کتاب مینویسیدن، خیلی که همون با من هوس میکردم که منم کلان شوم، مگر البته حتما معلم میشوم. مکتب وقتی که من میخوندم معلمه ها بیشتر من به چی میکردن که برو تو شعر خون، برو تو درستی. انا همین محبت خیلی که میخواستم که دائما همین خیلی همه به یادیم یک چیزم. وقتی که مکتب رو من تمام کردم به نزدیک شدم، بعد یک معلم شیمی بود، میگفت که البته حتما فاکولته شیمی رو داخل شم. من فاکولته شیمی سال 65 داخل شدم، سال 70 من دانشگاه ملی رو تمام کردم. وقتی که انیورسیته رو تمام کردم، از اونی که من بسیار خوب میخوندم، من کافدره با گرفتم، آدم کافدره متدیک درسی شیمی با این بیواسطه پداگوژیک و پسیخولوژی وابسته می باشد. بعد سال 74 من مسکو با اسپیرانتورا به داخل شدم، فاکولته پسیخولوژی با MGU با. در اونجا من 3 سال خوندم، در طول 4 سال مملکت حمایه کردم. سال 74 داخل شدم، سال 78 من حمایه کردم. برای آماده کردن متخصصان بازارگیر، جایگاه و نقش آموزگاران دارای پتانسیل علمی، دانش‌های معاصر و زمانوی و جهانبینی فراخ خیلی ضروری است. دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان یک دایره علمی را فراگیر است که امروز در آماده کردن متخصصان نقش کلیدی دارند و در میان اینها جایگاه بانوان خیلی زیاد است.
خوشبختانه یکی از این نفران معلمه بسیار هم عزیز و گرامی ما سید نسا قاسمова میباشند. معلمه تجربه بیشتر از 50 ساله پداگوژی و علمی دارند و در محور فعالیت مهنتیشان آماده کردن متخصصانی بوده است که برای بازار اقتصادی، بازار اداره نمایی کشورمان سهمی نمایان گذارند. امروز معلمه به حیث دسنت در کافدرای منیجمنت فاکولته منیجمنت و حقوق اقتصادی دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان فعالیت دارند. کافدرای منیجمنت یکی از کافدرهای بازوی دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان می باشد. معلم قاسم و سید نسا طول سالهای زیاد با ما همکار هستند و در یک مؤسسه تعلیمی عالی درس میگوییم و راستی معلمه از فنهای منیجمنت یعنی اداره کنی درس میدین و همون یک بسیار یک فن خوبی هم دارن. این صنعت اداره کنی و صنعت رهبری است و فکر میکنم همین معلمه حتی همون سخنش و رفتارش و مناسبتش در اصل به همین فن مطابق است، چرا که وقتی که این کس دایر به صنعت اداره کنی، دایر به همون چگونه باید رهبر در مؤسسه و تشکیلات فعالیت داشته باشد و شاگردان که می‌آموزند خود نیز به مانند همین گونه رهبر یک رفتاری بسیار نازکی در سمت جدیتش نشان دادن و در یک یعنی با حجت ها چگونه کار بردن رو به شاگردان می‌آموزد. از همین لحاظ من فکر میکنم معلمه هم در قسمت نظریوی و هم در قسمت عملی بسیار تجربه خوب هم دارند. هر یک نفری که در جامعه امروزه خب به هر یک کار همت میبندد البته نتیجه میدهد و امروز میبینیم که معلمه قاسمова همون کارهایی که در تمام دوره فعالیت خود کرد امروز نتیجه با ثمر داده ایستاده است و به همگان معلوم است که معلمه قاسمова واقعا هم یکی از معلمه های مهربان، صمیمی، انسانی بسیار هم نیکسیریش، دوراندیش و از همه مهمش انسانی هست که به مثل مادر، به مثل یک رفیق، به مثل یک انسانی خاکسار زمینی به انسان مناسبت میکند و مهمتر از همه این است که هرگاهی که معلمه قاسمова را ما میبینیم دائما چهره خندان دارد و این گواه از آن است که معلمه همه وقت در حلقه دوستان، در حلقه همکاران، در حلقه عائله همه خیلی خندان و زیبا است و وقتی که سال 2014 ما به دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان داخل شدیم واقعا اون وقت معلمه به حیث دسنت کافدرای کل فعالیت میکردن و بعضی مسئله های مقاله های علمی بود که ما با معلمه مراجعت میکردیم و معلمه همچون انسانی بسیار هم زمینی و خاکسار با ما کمک میکردن و با مرور زمان وقتی که ما زینه بکالوری همین دانشگاه رو ختم کردیم و در زینه ماجسترانتورا داخل شدیم در همین دانشگاه معلمه قاسمова برای ما از فن منیجمنتی انداز در زینه ماجسترانتورا درس میگذاشتند و درس‌های معلمه بسیار هم یک درس‌های زیبا، درس‌های آزاد میگذشت و هر یک نفری که در همون سیمخانه‌ای که نشسته است و معلمه درس میگذارم باوری کامل داشتم و دارم که یک چیز برای خود میگیرم. فعالیت مهنتی سید نسا قاسمова از سالهای جوانی آغاز گردیده مرحله به مرحله رشد یافته است. او فعالیت خود را در ساحه معارف آغاز نموده در مؤسسه های تعلیمی همچون آموزگار فعالیت برده است. سالهای تحصیل در مؤسسه های عالی از جمله دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی و بعداً دانشگاه ملی تاجیکستان زمینه استوار برای فعالیت منبع علمی و پداگوژی او گردید. دوام سالهای فعالیت خود در سمت‌های گوناگون پداگوژیک، پسیخولوژی و فن‌های جمعیتی کار کرده تجربه غنی آموزگاری اندوخته است. سالهای 1980-1990 در وظیفه‌های گوناگون تعلیمی فعالیت نموده در رشد نظام تعلیم سهمی نظررس گذاشته است. حالا در دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان ادای وظیفه نموده ایستاده است.
ман бисёр зинаҳои дида омадам. Деканам будам, мудири кафедраам будам, муовини декан ҳам будам, иҷрокунандаи вазифаи проректори таълимам будам. Ман соли 2001 ман омадам ҳаминҷоба. вақте ки шогирдои қобилияту истеъдоди худошонро нишон медиҳанд, дар он равише ки онҳоро ман тайёр мекунам барои ташкил кардани мизи мудаввар, ин проблемаҳои маркетингро бештар вобаста, проблемаҳои менеҷментро бештар маркетингро вобаста мебошад. ва онҳо барои ман мегӯянд ки муаллима, шумо мои роҳи хуб ба гирифта бурда истодед, шумо донишу қобилияту маҳорати оянда роҳбар шуданро ана дар ҳамин яъне мизи мудаввар аллакай нишон додетон, яъне ояндаи шумо яъне роҳбар шудан, идоракор шудан. соли 2021 ман ба донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон ба ҳайси профессори кафедра ба кафедраи менеҷмент омадам. дар он ҷо бо муаллима аз ҳамон сол мо шинос шудем. дар натиҷа муайян гашт ки муаллима соҳиб эҳтиром, соҳиб маърифат ҳастанд ва соҳиби донишу малакаи маҳорати касбии баланди педагогиро доранд ва машғулиятҳоро дар сатҳи баланди намунавӣ ташкил ва баргузор менамоянд. муаллима дар баробари машғул гардидан ба корҳои илмию таҳқиқотӣ низ ба фаъолияти таълимию методӣ имрӯз мавқеи хосаро дар байни ҷомеаи меҳнатии донишгоҳ ишғол менамоянд. соли 2 маротиба ба чопи дастур, васоитҳо ва китобҳои дарсӣ машғул ҳастанд, ки имрӯз васеъ мавриди истифода қарор дорад. дар донишгоҳ бештар ҳам гурӯҳҳои русӣ ва ҳам гурӯҳҳои тоҷикиро муаллима дарс медиҳанд ва ҳаракат мекунанд ки шогирдони худашонро дар баробаре ки аз назария онҳоро таълим дода бошанд, инчунин пайваста бо шогирдон дарсҳои сайёр ташкил намуда дар коргоҳу корхонаҳо мегузаронад. яъне худи ҳамин муаллима назарияро бо амалия пайванд мекунад, кӯшиш мекунад ки шогирди он дар баробари асхат кардани таърифу тавсифҳои илме ки курсе ки ӯ медиҳад инчунин аз амалия низ бархурдор бошад. ба хотири чӣ аст ҳамаи инҳо? албатта ман фикр мекунам ки муаллима ба хотири оне ин корро ташкил мекунад ки шогирди имрӯза, ҷавони имрӯза аллакай мутахассиси хуби оянда бошад, яъне мутахассиси сатҳи баланд шавад. фаъолияти илмии Саиднисо Қосимова дар пайванди зич бо фаъолияти омӯзгорию ташаккул ёфта хусусияти амалӣ ва иҷтимоӣ дорад. таҳқиқоти анҷомдодаи ӯ дар доираи илмҳои педагогӣ ва масъалаҳои калидии тарбия, ташаккули шахсият ва такмили равандҳои таълим бахшида шуданд. мазмун ва муҳтавои корҳои илмии ӯ фаротар аз баррасии назариявӣ буда, ба таҳлили амиқи равандҳои воқеии таълим ва тарбия такя мекунад. дар маркази таваҷҷуҳи ӯ масъалаи мутобиқсозии усулҳои таълим ба талаботи замони муосир, баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии донишҷӯён ва ташаккули ҷаҳонбинии илмии насли нав қарор дорад. натиҷаҳои таҳқиқоти илмии ӯ дар амалия татбиқ гардида, дар такмили барномаҳои таълимӣ, ғанигардонии усулҳои педагогӣ ва баланд бардоштани самаранокии раванди таълиму тарбия саҳми назаррас гузоштанд. ин омил гувоҳи он аст ки фаъолияти илмии ӯ дорои арзиши амалӣ ва аҳамияти иҷтимоии устувор мебошад. методикаи дарсии химия бевосита асоси умуман ҳамаи проблемаҳо ин педагогикаи психология мебошад. ки вақте ки муаллим, албатта муаллим вай кадом зиннаба ки дарс медиҳад, кадом мактаба ки вай дарс медиҳад, ва хоҳ мактаби миёна, хоҳ ва мактаби олӣ бошад, ҳам хусусиятҳои фардии ҳар як студентро агар мо надонем, агар муаллим шуда, яъне психология вайро мо вай ба дарс дода таъсирот гузаронда наметавонем. бинобар ҳамин ҳам асос анамин педагогикаи психология мебошад. дар ҳамон кафедраи методика ки ман дарс медиҳам, методикаи дарсии химия ва
кафедра психологии кори муносибатуму бениҳоят хуб буд ва мудири кафедра психология доктор илмҳои психолога Фельштейн буд. чӯре ки мо ҳамсӯҳбат шудем вай карӣ баъд вай ман ба пешниҳод кард ки агар ту аспирантураро дохил мешудӣ бениҳоят хуб мешуд. вақте ки мо вай карӣ ҳамсӯҳбат шудем вай гуфт ки ҳозир педагогикаи мактаби олӣ бениҳоят актуалӣ мебошад. хуб мешуд ки агар ту ҳамаи тадқиқотҳое ки мегузаронӣ бевосита ба ҳамин мактаби олӣ ба педагогикаи мактаби олӣ равона карда шуданаш дар кор аст. чӣ хел ту фикр мекунӣ ки ҳамин проблеми мактаби олӣ ташаккулиёбии фаъолияти фикрунии донишҷӯён дар аснои яъне дарсдиҳии методикаи химия ана ҳамин номи диссертатсияи ман шуд. бисёр олимон ҳамро суҳбат мекардам аз вақо бисёр чизҳоро ман фаҳмида гирифтам. акнун ин роҳи мушкиле ки аз ватан ҷудо аз падару модар ҷудо роҳи ҳаёти мушкилро ман бениҳоят дар ҳамон ҷо ҳис кардам. худамро бевосита ба ҳамин илм дода шудам. дар қисмати корҳои илми тадқиқотӣ низ маълима фаъол ҳастанд. пайваста баромадҳои худро дар конферансҳо мизҳои мудаввар семинарҳо ташкил мекунанд. ҳатто дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон мо як маҳфили علمی دانشگاهی را تحت عنوان درخش علم تشکیل نمودیم که معلمه پیوسته شاگردان خود را به خاطر اشتراک در همین گونه محفل دانشگاهی تیار میکند و یک شروع علمی اینواسیونی دیگر نیز در دانشگاه عمل میکند تحت عنوان نوآوران و معلمه نیز وقتی که خود صنعت اداره کنی را آموخته است و با شاگردان درس میدهد کوشش میکند که آنها نیز در همین شروع علمی اینواسیونی نوآوران با یک دید نو با یک ایده نو با یک مواد خوبی نو در این محفل اشتراک کنند و لایحه‌های بهترین خود را برای آینده تاجیکستان پیشنهاد کرده باشند. معلمه قاسمова пайваста ба эҷодиёт машғул аст, пайваста ба навиштани интишоротҳои таълимию методӣ ва илмӣ машғул аст ва рости китобҳои муаллима одатан инъикоскунандаи соҳаи менеҷмент ҳастанд, чун муаллима омӯзгори кафедраи менеҷмент ҳастанд ва рости ман аз муаллима якчанд китобҳои муаллимаро истифода бурдам, ҳатто мутолиа кардам ки дар раванди кор имрӯз бисёр аз он принсипҳое ки дар китоби масалан ҳамчун менеҷменти стратегия як китоб дорад муаллима ки дар ҳамон китоб оварда шудааст. ман онҳоро мутолиа кардам ва имрӯз дар раванди кори худ якчанд бандҳои онҳоро истифода мекунам ва ба наздики яке аз китобҳои дигари муаллима бо номи психологияи роҳбарӣ рӯи чоп омад ки бисёр ҳам як китоби бисёр пурарзиш ҳам буд, ҳатто аз ҷониби мушовираи вазорати муорифан барои чоп тавсия шуд, ҳамчун китоби намунавӣ пешниҳод карда шуд ва ин китоб воқеан барои он нафароне ки имрӯз дар дилхоҳ соҳаҳо ҳамчун роҳбар кор мекунанд чун як маводи асосӣ дар кор аст, то ин ки дар он бисёр масъалаҳое ҳаст ки роҳбар бояд чӣ гуна рафтор кунад, чӣ гуна кирдор кунад, чӣ гуна бо корманди худ бояд муносибат кунад. тамоми он павлҳо дар ҳамон китоб оварда шудааст ки метавонад мақому манзалати анамун роҳбарро дар байни коллектив баланд бардорад. яке аз самтҳои муҳими фаъолияти касбии Саиднисо Қосимова таҳияи маводи илмиву таълимӣ ва эҷоди осори методӣ ба ҳисоб меравад. ӯ дар таҳия ва таълифи дастурҳои таълимӣ ва мақолаҳои илмӣ фаъолона ширкат варзида бо ин васила дар ғанигардонии заминаи методии соҳаи маориф саҳм гузоштааст. осори ӯ бо сохтори мантиқӣ, забони равшан ва мазмуни амиқи илмӣ фарқ намуда барои доираи васеъи омӯзгорон ва донишҷӯён ҳамчун манбаи боэътимоди омӯзиш хизмат мекунад. дар онҳо масъалаҳои муҳими илми иқтисодӣ бо назардошти талаботи замони муосир баррасӣ гардида роҳҳои нави такмили раванди таълим пешниҳод шуданд. зиёда аз 150 ман мақолаи илмӣ дорам, зиёда аз 20 дастур дорам. аз ҳама беҳтаринаш ман ҳисоб мекунам ки ин менеҷмент
менеджмент ва маркетинг, психология идоракунӣ, чунки ман психология идоракунӣ дарс медиҳам ва санъати роҳбарӣ ва ба ғайр аз ин албатта менеджменти андоз, менеджмент ва маркетинг, менеджмент, ман ҳамин проблемаҳоро ман дарс медиҳам ва аз ҳар кадоми ҳаминҳо албатта ман дастурҳои методӣ дорам. ҳоло аз психология идоракунӣ забони тоҷикӣ ба китоб нест, дастур нест, китоби дарсӣ нест ва ҳамин китоби дарсиро мо ҳамроҳи ректори донишгоҳи мо ва ҳамроҳи Каримов Баҳром анами мо 3 нафар шуда анами китобро мо тартиб додем, китоби дарсиро. асарҳои арзишманди илмиро рӯи чоп овардан ки он дар маҷаллаҳои бонуфузи ҳамкишвар ва берун аз он рӯи чоп омаданд ва ҳамзамон баъзе натиҷаҳои илман асосноке ки дар корҳои илмӣ таҳқиқоти муаллима тавсия намуданд дар вазорату идораҳои дахлдори соҳавӣ бо муваффақият татбиқ шуданду имрӯз яъне натиҷаҳои мусбиро доданд. дар соли 2025 як китоби тозанашр рӯи чоп омад, психологияи рафтори идоракунӣ ки дар шароити муосир яъне барои ташкили сатҳи баланди роҳбарӣ дар ташкилоту муассисаҳо ки барои тайёр кардани кадрҳои соҳибкасб нақши бориз дорад, ман мутолиа кардам ва аз он бисёр ғизои маънавии баландро гирифтам ва итминони комил дорам ки он китобе ки рӯи чоп омадаасту дар китобхонаи мо имрӯз мавҷуд аст, донишҷӯён истифода бурда истоданд, метавонанд дар оянда ҳамчун роҳбари оқилу доно донишҷӯён яъне соҳиби таҷриба, соҳиби дониши назариявӣ гарданду дар он амалия татбиқ намоянд. саиднисо қосимова дар тӯли фаъолияти илмӣ ва омӯзгории худ пайваста ба густариши ҷаҳонбинии касбӣ ва такмили малакаҳои таҳқиқотии хеш таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намудааст. ӯ бо иштироки фаъол дар семинарҳо, конферансҳо ва ҳамоишҳои илмии сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ на танҳо натиҷаҳои пажӯҳишҳои худро муаррифӣ кардааст, балки дар мубодилаи таҷриба ва густариши ҳамкориҳои илмӣ саҳми назаррас гузоштааст. иштирок дар чунин чорабиниҳои илмӣ ба ӯ имкон фароҳам овард ки бо илми муосир ошно гардида, таҷрибаи пешқадами ҷаҳониро дар фаъолияти таълимӣ ва илмии худ татбиқ намояд. ин раванд ба ғанигардонии дониши назариявӣ ва такмили усулҳои амалии ӯ мусоидат намуда, сатҳи касбияти ӯро боз ҳам баланд бардоштааст. дар баробари ин фаъолияти пурсамар ва саҳми арзандаи ӯ дар рушди соҳаи маориф ва илм бо як қатор мукофотҳои соҳавӣ қадрдонӣ гардиданд. сазовор гардидан ба чунин мукофотҳо нишонаи эътирофи заҳмати содиқона, маҳорати баланди касбӣ ва мавқеи устувори ӯ дар ҷомеаи илмӣ ба шумор меравад. соли 92 алоҷи маориф шудам бо пешниҳоди ректори донишгоҳи санъат Тамара Махсум Абдушукурова. ман чунки онҷо ба мудири кафедра шуда кор мекардам. як қатор сипосномаҳою яъне соли 78 вақте ки ман ҳимоя карда омадам, кори ман бисёр кори актуалӣ буд. академияи илмҳои Тоҷикистон бо роҳбарии Муҳаммад Осимӣ ман ба сипосномаи махсуси Академияи илмҳои Тоҷикистон спорданд ки якумин зан аз ҳамин проблемаи педагогикаи мактаби олӣ ҳимоя кард. мақолаҳои муаллима низ пайваста дар сомонаи донишгоҳ, дар рӯзномаи донишгоҳи молия ва иқтисодӣ, инчунин дар конферансҳое ки дар худи донишгоҳ ва берун аз донишгоҳ сурат мегиранд, рӯи чоп меояд ва инчунин якчанд асарҳои илмӣ аз қабили китобҳои илмӣ низ ҳамроҳ бо устодони дигари кафедраи менеҷменти донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон рӯи чоп оварданд. як китоби бисёр хуби рӯи мизии ман низ ҳаст ки ман пайваста мутолиа мекунам. ин албатта аз фани менеҷмент аст ки муаллима низ муаллифи ҳамин китоб ҳастанд дар баробари дигар устодоне ки дар ин кафедра дарс мегӯянд. муаллима низ яъне ба ҳамин муаллифон ҳамроҳ аст ва
بسیار یک مواد خوبی رو تیار کردن برای شاگردان در برابر تعلیم و تدریس و با کارهای علمی تحقیقاتی مشغول شدن. اینچنین اگر ما همچون یک بانوی تاجیک را وصف کنیم، بسیار یک زن موفق است، پیشصف است. در تمام چاره‌بینی هایی که دایر به قسمت زنها برگزار می شود، معلمان نیز فعال هستند، کوشش می کنند که برابر جوانان مهنت کرده باشند، در ترغیب و تشویق و یعنی بالا بردن آبروی دانشگاه ما نیز سهمگذار هستند. فعالیت آموزگاری سیدنسا قاسمова با تربیت نسل نو و آماده نمودن متخصصان ورزیده زیج علاقمند می باشد. او در طول سالهای فعالیت خود دهها نفر شاگردان را تربیت نموده آنها را به راه علم راهنمایی کرده است. در روند تعلیم او نه تنها به انتقال دانش بلکه به تشکل تفکر مستقل، جهانبینی وسیع و مسئولیت بلند شاگردان اهمیت مخصوص می داد. این روش امکان داد که شاگردان او همچون شخصیت‌های صاحب اندیشه و متخصصان رقابت پذیر به کمال رسند. امروز شاگردان او در ساحه‌های گوناگون معارف و علم فعالیت نموده، عنعنه‌های آموزگاری و ارزش‌های کسبی استاد خود را ادامه می‌دهند. شاگردای بسیاری رو من تیار کردم از همین پداگوژیکا یا پسیخولوژیا که اونها حاضر فعالیت میکنن، دانش بینهایت همشون با قوت دارن. همین روش علمی اون پرابلمی که من هم سر کار دارم، پرابلم‌های تشکیلی فعالیت فکری دانشجو، آن همین کاری اونها بیشتر و کار کرده استودیان. اینقدر دانشجویانی که از سال 70 که من درس میدم، این به فکرم یعنی به حساب میباشد. کار کرده استودیان. سال 82 من دسنت شدم. شاگردان من در مملکت‌های خارجی هم کار میکنن، در انگلیس، در لیتوا کار میکنن، بوس در مسکو کار میکنن، در نوسیبیرسک کار میکنن، در روسیه من بسیار شاگردای من کار میکنن. خیرов تلابov من حاضرانگی هم مدیروی کافترا بسیاری دیکان‌ها اینها همش شاگردای من میباشد. من فخر میکنم با آنها. معلمان در ساحه اداره‌نمایی نظام اقتصادی فعالیت کردن. فعالیت علمیشان هم در همین رشته هست و با دستگیری معلمان به واسطه نسل جوان در آن کافدران رشد یافتند، رساله‌های نامزدیشان را حمایت کردند. آنها البته مسئولیتچی و توصیه دهنده و راهنما بودند، از جمله الهامدین نعمتов، بهرام کریمов و دیگران در همین کافدرا بودند که به واسطه با مصلحت و توصیه ها و راهنمای معلمان رساله های نامزدی خود را حمایت کردند و امروز در دانشگاه فعالیت می نمایند. راه حیات و فعالیت کسبی سیدنسا قاسمова نمونه روشن همگرایی علم، تعلیم و تربیت می باشد. او با فعالیت پرثمر و زحمت پیوسته توانسته است در رشد ساحه معارف و تشکل تفکر علمی جامعه سهمی ارزنده گذارد. فعالیت او نه تنها همچون آموزگار بلکه همچون محقق و تربیتگر ارزشمند بوده در تحکیم پایه‌های معنوی و علمی جامعه نقش مهم می‌بازد. فعالیت او گواه آن است که پیشرفت جامعه پیش از همه به نیروی ذهنی، فرهنگ کسبی و جهانبینی علمی انسان وابسته می باشد. محض چنین شخصیت‌ها با کار خویش نه تنها ارزش‌های علمی را حفظ می کنند بلکه زمینه استوار رشد منبعد را نیز فراهم می آورند. سیدنسا قاسمova با زحمت پیوسته و صداقت به کسب توانسته است در تشکل فضای معنوی و رشد نظام معارف کشور سهمی مؤثر گذارد.
با در نظر داشت تجربه غنی، فعالیت بسیار جبهه و میراث معنوی باقی گذاشته، میتوان گفت که سهم سید نیسا قاسم‌آوا در رشد معارف و تربیت نسل آینده اهمیت پایدار داشته، همچون جزء جدا ناپذیر پیشرفت جامعه باقی خواهد ماند. بینندگان گرامی، با تمنای سالمی شما اینجا میرسیم به انتهای برنامه صاحب خرد. تا نزدیکترین دیدار، خیر.